पंचायत मिखन सही असगी अक्टोबर अमदा पांगथोकननबा स्टेट कैबिनेट ना वारेप लौख्रे। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ना मणिपुर आगर की इंटरनेशनल कॉन्क्लेव अमदी बायर एंड सेलर मीट पांगथोकपगी अयाबा पिरकले लाक्लिबा नवंबर थादा पांगथोकलबा याय। खुलुमजरी एसटीबी पाव मीटिंग ताबीर बसिमगु तरामना ओक्चरी पाव संदोंगना पिजरी मातम सांगना पांगथोकतना लाक्लबा पंचायत मिखन सही असगी अक्टोबर अमदा पांगथोकननबा स्टेट कैबिनेट मिफमना वारेप लौख्रे। चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना चेयर लौदुना चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट पांगथोकिबा कैबिनेट मिफम असिना मणिपुर फायर सर्विस की तोंगान तोंगानबा फर्मसिंग लौबगे फल हाइदोकपा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी स्कीम मणिपुर नोटिफिकेशन थोपदसु अयाबा पीख्रे। मतम अमदा अरोनबा कैथेल योनबा पोलम अमा ओइरंबा आगर ngасidi अफोंबा कैथेल योनबा पोलम ओइरे। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन पार्लियामेंटा इंडिया की इकोनॉमी फगतहनबा अमदी लौमी सिंगी सेंथोक मरंग कायननबा अवांग नोंगपोक स्टेट सिंगदा आगर थाननबा वाफम फोंदोक्रे। राज्य सभा त्रिपुरा की हाना की चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव ना मिनिट 19 सांगबा आगर थाबगी कानबगी मतंगदा वांगांख्रे। सही असगी जनवरी तांग 3 त्रिपुरा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लमजिंग मखादा इंटरनेशनल कॉन्क्लेव अमदी बायर एंड सेलर मीट हौदोकपदा डोनर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ना थाउ सुंगननबा यूनिट हांगदोकननबा लुपा करोड़ 40 काइथोकपगी अयाबा पीख्रे। हिरम मसिदा पौदममा enhance farmers' incomes and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas. Agar trees in North-East जो तेल निकलती है वो मिनिमम जो मार्केट में वैल्यू है 75 लाख रुपए इंडियन करेंसी में पर लीटर। ये ऐसा सेक्टर है जिससे अगले 2 साल में वो 2 से 2,500 करोड़ की इकोनॉमी भारत सरकार को दे सकती है और ये भारत के इकोनॉमी को सशक्त करने में बहुत मददगार हो सकती है। अगर के जो पौधे हैं ये बहुत ही महंगे पौधे हैं और इससे जो तेल निकलती है वो मिनिमम जो मार्केट में वैल्यू है 20 लाख से 30 लाख रुपए इंडियन करेंसी में पर लीटर। इस ऑयल को ये सोने से भी महंगा इसलिए सोने का तेल इसको माना जाता है और जो कृत्रिम रूप से नहीं किया जाता है और इसको इंजेक्ट करके छोड़ दिया जाता है उससे जो तेल निकलती है वो कम से कम 75 लाख पर लीटर बिकती है। अगोर से अहमदी ब्लैक ओइना तौरमिको अदुजिति इंडिया गवर्नमेंट ची आया पीरे अदुजिजि खोना त्रिपुरा दा मंगारक सुबा इंटरनेशनल बायर सेलर योंगजबि आई इनवाइटेशन तौदना योंगजरुई ऑल इन मणिपुर अगो फैमिली की तरफ तगी आइना खंजनिंगी से अखोगी ऑल मणिपुर अगो फैमिली ना मणिपुर दा करी करी थोक थोक पांगथोक पीरिबगे हाबदो इबदो अमता मेसेन थन इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाइबने आईसीसी हाइबजे छिना मणिपुर दा इरांगी खितंग फरदी अगोर की त्रिपुरा दा तौगिबा इंटरनेशनल बायर एंड सेलर मीट तौजे मंगारक छुगले लैब लाफिजु अफ्रीका आदगी चीना दगी मलेशिया दगी लागा लैब योनबा मयाम दगी मीटिंग बुक तौरे छिदी मोई त्रिपुरा गवर्नमेंट दा अदुगा मोई कोई यूनिट हांगबदा 80 करोड़ पीबगी इंस्टीट्यूट लैग्रबनी अदुगा मणिपुर दा आईसीसी ना मणिपुर दाजु यारसी तौरोबा ऑल मणिपुर अगोर फैमिली ना हाना सिगी जे तौरा हाइना अयाबा पीरबनी नॉर्थ ईस्ट को ने अहम सुबोइन मणिपुर तादोइ नो सिगी जे खोइ जॉइन तौमिनसी मयाम कोऑपरेशन पीबियो इंटरनेशनल बायर एंड सेलर मीट दा यावनिना नम हौजेजि कोइना कोइ इम्फाल की तंपा के एरिया सिदा मणिपुर की तंपा एरिया सिदा अंद्रो इंगोरो अदगी कक्सिंग खुनो सिदैजे लिसिंग मंगा थाबा तरा थाबा सुमाइन तो 1 लाख की मथक्ता हेन लेबनी हंदक जुलाई भू मनुंगजिदा अइकोइ 2 लाख क्रॉस तौछे याना चमेन कन होनरी अदुग चार की दमता अइकोइ नमसी हंदक 2 लाख के एना चिंगलगा अइ नर्सरी दा थमजरबनी मयामना नोंबा थममा लेरगसु
all Manipur ago families that join to some biraga ago child gitam tadi ene only ready to last it tabjarabi Manipur gi ching maru ko thoga lai mayam se ago ngakta hajan bi matamda Narendra Modi na haigiba Manipur do mani hai haibado chi tawga phangadabani Manipur di mani ni diamond ni haido auta saphong mina chi haina ai ago family gi taraptagi chima khatang haijage अकोइबगी फिवम फगलहनबदसु मतेंग ओइगदबा लाइरब लौमिसिंग इना खुनब लौमि ओहनबदसु कानहनगदबा अदुगो लोइनाना स्टेट की इकोनॉमी फगलहनबदसु चाउना मतेंग ओइरगनि हाइबसि सोइद्रबा वाफम ओइरबा हिरमसिदा मणिपुर लेंगा अमदि मरि लेनबसिना मियंग चंगदबसि थेंगलबरा खाली हिरमसिदा पौदमजेबा रिचार्ड रंजन Image of Manipur ki course director cum secretary Oriba Jinendra Maibambu Ministry of Culture Government of India na Senior Fellowship Award lisingani kunmanga lisingani kuntarukpi naba khalakle Jinendra Maibam professional photographer bu khalakpa asi North-East region Manipur gi oina visual art photography da khalakpa ahan bani Fellowship asi photojournalist Ratan Luwangcha ki makhada chathagadabani Jinendra Maibam asi Image and Frontier of France na su AICS distinction su piba laikre Jinendra Maibam lalambung takhelambam laikai da leiba laioi kraba Maibam Ziten amadi yumnam Memtombi Devi anigi machanupa ahalni inkumja listing amaga chamapan marifu taratareta paumi gi sinfamda ahanba oina Manipur Express ta yauki matungda Manipur Sport Magazine Imphal Free Press photojournalist oina matam sangna thabak tawramki Eastern Projection PTI Telegraph ka loina duna su thabak kaya tawramki Amzu gi standing committee da term kaya yaubata natana union asigi general secretary gi thausu puduna journalist welfare thabak kaya amasu tawramki E Paunet ki photographer ama oiramki khwaidagi lemjaba awang bathaki international agency Thomson Reuters agency gi photojournalist ama oina chahi Nepal su thabak tawramki masigi matungda BBC News samadi Picture Stock USA ga su thabak tawminaki Chahi khudingi akoi Sambuvan Family Ningsing Mana Organizing Committee na Thobal Municipal Council ki manung chana leiba apunba ward taraga Nepal ki manung da leiba board na lauba class 10 exam da hendok thoidok laba mahiroi singbu pukning thogatuna lakpagum Nepal lak suba mahiroi singbu taram na okpa amasung mana yenthokpagi thoram ngasi Thobal wang matabada leiba Sai Mandir da pangthokre thoram adu da MU Kanchipur ki retired professor Dr. K Sarat na athoiba mitung retired JEO John 3 Thobal AK Norendrana Thoram Mapu amadi retired headmaster B Kumar Sharma na akhanaba mitung oina saruk yaduna thoidok hendopa mahiroi tarukta committee na tongan ba award taruki appreciation certificate amadi award sing yauna khudol sing kusin aduna pukning thogatki matau karam na Sizinagani amadi khudong thiba kayadagi matau karam na cheksin thorang lokhot kadage haibagi matangda AGC Manipur State na Nongpo Kaithal Manbi Bazar Community Hall da awareness pangthokre AGC Manipur State ka Imalay Sembi BLF Nongpo Kaithal Manbi ga kusam naduna pangthokiba awareness program adu da AGC Manipur State ki manager SS Joy Prakash AGC Manipur State ki field assistant su oriba Sumang Lilagi artist Happy Rajan amadi AGC Manipur State caretaker Yumnam Asini su sarukyaki AGC Manipur State ki manager SS Jai Prakash na chak thongnana ba LPG gas asi matau karam na sizinagani haiba lamdam asigi nupi oibi singna yamna maru oina khangjin haijinba yadaba amani haiki FIFA World Cup ki ngarang athengbada sanakiba tongan ba match sing da Spain amadi Tunisia draw chetkre ngasi sanakiba match sing su draw chetkre malemgi leibak ahum USA Mexico amadi Canada na yumbu oiduna tha asiki tang taramathoi dagi leibak nifu nipana group tara nithoi thokna khaidoktuna stadium taramathoi da chathariba FIFA World Cup ki ngasi nongyai matungda Atlanta Stadium da sanakiba match da
Spain amadi Cabo Verde goal amata chanadana draw chatkibani. Ngasi Seattle Stadium da sanakiba ahanba match da Belgium amadi Egypt goal amamam chanaduna draw chatki. Ani suba match Miami Stadium da sanakiba Saudi Arabia amadi Uruguay goal amamam amadi Los Angeles Stadium da sanakiba ahum suba match da su Iran amadi New Zealand goal ani chanaduna draw chatki. Ngasi nongai matung pung baro makai tabada New York New Jersey Stadium da France amadi Senegal ga sanaragani. Lakliba Jun Tara Nipan da All Manipur United Club Organization Amuko amadi United Committee Manipur UCM ani na sinduna Imphal gi Kekrupata pangthokadariba kunmanga suba the Great Uprising Unity Day gi thoram asida Film Forum Manipur gi makhada lairiba tongan ba guilds amadi association tara ni thoigi thaupuba sing members sing amadi lamdam asigi film gi thongmi pumna mangna saruk kya binaba Film Forum Manipur na appeal tawri numit asida film shooting film kapa isai nongmai amadi makhal amata gi hara kumhai tawbidana basu khanghalakli listing ani amagi June tara nipanda Manipur gi ngamkhai amadi saktam ngakna bagidamak chathakiba miyam gi ihauda irei pakidamak thawaina pontha pi khraba athoba tara nipan gi mafamda Film Forum Manipur gi maikaida gi ikai khumna ba utli huzika tema break amatang lominasi. Football fans, get ready. The FIFA World Cup 2026 kicks off on 11 June 2026 and ISTV is bringing the action to your screen. Subscribe to Unite Sports 1SD, Unite Sports 2SD, Unite Sports 1HD, Unite Sports 2HD. Don't miss a single match, goal or unforgettable moment. Contact your local cable operator today. ISTV, your home for FIFA World Cup 2026. Slopeland College, Manipur. Admissions open for session 2026-27. Join our Bachelor of Education program or Diploma in Elementary Education. Limited seats, enroll now. Your future starts here. Nongsu nungsa thabak chilakpa amadi miro leizadabana imungi pot leiba thokpa farak tabaki awaba koknaba leizare miyamgi damakta potlam khuding fanglaba app Yumthong Mart. Delivery service su pizari. Download now. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasindari. Adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti. Khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. I have Jenny Kurai. May gitare kunshada gina June gitare kunipan pawbada BLO Yumthong Kudingi Lakan. Makoina Piramba enumeration form mention biraga BLO da sinabiyu. Enumeration form submit the widrabadi voter lista ning yarok loy. Akupa marol gidama BLO da hangbiyu natraga 1950 da call tawbiyu. I am in RU. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohalli pumna maksibu kudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu. Capidon cup syrup. Break matungda aroibada maroiba paw amuka hana pisari. Panchayat Mikhan Chaya Sigi October Amada Pangthok Nanaba State Cabinet na Warep Laukre. Indian Chamber of Commerce na Manipurda Agargi International Conclave Amadi Buyer and Seller Meet Pangthok Pagi Ayaba Pirakle Lakliba November Thada Pangthok Labayay. Huzik Faubagyo na ISTV na pizza pa pang matang astalo sindare meeting tabiro pumna mapuha mukha na